In this update, the government says the expanded Family Boost scheme's paying off. Almost 100,000 families have now received at least one payment to help with early childhood education costs. The government lifted the ECE fee rebate, raised the maximum weekly payment and widened eligibility last year. Finance Minister Nicola Willis says it's risen since 54,000 families got a payment in last year's March quarter. By comparison, for the March 2026 quarter, 62,830 families had received a payment under the scheme. So that's a 15% increase. The Prime Minister says New Zealand has made its case to the United States, which has now hit us with higher tariffs. Our rates ramped up to 12.5%, along with 59 other countries. A US court had ruled earlier rates were illegal and instead imposed a 10% levy 3 months ago, which has now expired. Chris Larkson says the new hike is disappointing but not unexpected. These actions create more uncertainty at a time when the world trading system is under real pressure. And it is more important than ever that like-minded countries work together to keep trade moving, reduce barriers and make it easier for our businesses to sell what they produce. A passionate call for bipartisan support from the Firefighters Union on a Green Party members' bill launched today. It would ensure firefighters with the required years of service diagnosed with a work-related cancer can get ACC cover without having to fight for it. Party co-leader Chloe Swarbrick calls it a no-brainer. NZPFU National Secretary Watty Watson says this is more than just a piece of legislation. These are the lives of the people that protect us. So we ask for every political party, put down your political point scoring and back this bill. To the US, where 2 people have died and at least 5 have been injured, including a child, at a shooting in Seattle. Witnesses described the scene as pure chaos, reporting 7 to 8 shots at a food festival at 6 p.m. local time in the Seattle centre. That's news. In sport, Warriors boss Cameron George isn't holding out hope of a swift return for Taine Tuopiki. The fullback was pictured on the sideline in a moon boot after leaving the field during the first half of Saturday's loss to the Bulldogs with a foot injury. He will get scans and they'll probably happen today and then we'll know in the next day or so. But I think highly unlikely he'll be out there this week or next week. It just depends how bad it is. Phoenix coach Chris Greenacre has confirmed teenage forward Luke Brooks-Smith is finalising a move to Portsmouth in the second tier of English football. The 18-year-old struggled for minutes in the A-League last season, all 19 of his appearances coming off the bench. With Brooks-Smith off contract next year, the Phoenix have opted to secure a fee for his departure. That's sport. Tasilima Ivatolu Amo Radio Samoa. I feel lower so sad. Omega Ka, I'm knowing more. Omega Ka, Sabaleta Umofie. Omega Ka, Fili Mailoile Omega Ka. Omega Cars, lua selau Cavendish Drive I Manukau. Pole telefoni oiva lua fitu 5 tasi lua. Susu mai Manukau ne. Omega Ka. Malole Kesile Omega Ka. Ole Casa Beds and Appliances, ole tali o manaonga, I oloe whaatotonga ilo mauta, ini taulelei, toi anangata, e mawai moenga ngao si tutona New Zealand, wha apea se tino fōa le potumalo lo, laulau aimano fōa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava, telefoni fe aveai, maisi. A few ane loa I le whawhituwha Great North Road o tau, po le tolo fituiva Great North Road I Henderson, le Casa Beds and Appliances, telefoni o valu selau, lua lua lua, 555, o valu selau, lua lua lua, 555. O mo mia ni ngaluenga whai I lo whali. O le living space o lau company if so soani I le whale leo maota malawa. Amana o mia se papui pui, carport, canopy, be wha faulau heat pump, whaisau dick, whaka peta lo whale. Whaapsota I mai I le living space. Whaia 4 quotes, maula so soani I le finance, e le aise deposit. Vili mai loa le living space, I le o valu selau, 5 whaono, 5 valu wha, o valu selau, 5 whaono, 5 valu wha. 24 hours a day, 7 days a week, Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz.
te nofo ai Pe wha pe whea na ngalo atu oi lewa ai Samoa o le penina o te fia fia i ai O solela susulu mai ma o mana tua ai La u Samoa le nuku o te nofo ai Pe wha pe whea na ngalo atu oi lewa ai Samoa o le penina o te fia fia i ai Hangi mai se matangi e momoli atu ai Ho ua lo fai la u Samoa matalasi Hangi mai se matangi e momoli atu ai Ho ua lo fai la u Samoa matalasi Solo la poia o na paolo Lona sami i la pe asulungia ele masina Pe fa a pe fea na ngalo atu oea ita Samoa o le penina o le vasa pasifika Tangi mai se matangi Momoli atu ai O ua lo fai la u Samoa matalasi Tangi mai se matangi E momoli atu ai O ua lo fai la u Samoa matalasi Fie, le afi afi, pe asa vali vali Lona la lele, ma folinga e whelanu ai Pe wha pe whea, na ngalo atu alo ingoa Samoa, o le penina oe o le vasa loloa Hangi se matangi e momoli atu ai O ua lo fai la u Samoa matalasi Hangi mai se matangi e momoli atu ai No ua lo fai la u Samoa matalasi Hangi mai se matangi e momoli atu ai O ua lo fai la u Samoa matalasi Hangi mai se matangi e momoli atu ai O ua lo fai la u Samoa matalasi Whaapeo na puniti o le la Wawa o le langi O le timu fo I le muta O fitilo na muenga Wa tofai Maloi mata Fitilo fai solo
wa le tau ai lona loto e uso e sauia o le vai nu lea e te tau mawhaina papu mai e le pauno le whaamalu lea ua e la ina ia whaamali e ina pau o se mea ua au mawaina whaalango mai i lo utau au e te mapua langona le fia ai se fulu se nese i whaalawai a o se ato whalu pela vai o se papa mafu amu ia la salo wa file mulo na masalo salo se ia lo famai o lo uola wale mawhai eu sou essa uia o le vai no lea e te tau mawhaina papu mai e le pauno le whaamalu lea ua e la ina ia whaamali e ina pau o se mea ua au mawaina whaalango mai i lo utau au e te mapua ia ele nganga whaaloalo te whiwhia e toi whaatalofa mo whaalofa ia te oi. Ia, malo le soifua maruia, malo foi le langi matafi, whaamoi moe sa manuia lo waso. Ai mai se ina ua ala whai fo i Samoa, ma lei fua mai whanunga le lei. Ia ona ala usu lea maala seu. Whaatalofa atu ma le ngang whaaloalo. Whaamoi moe fo i olo o mai lava i le nei taimi. Ia ua tūla lata e tu taula ai tiu te ma Faiva o le atuno. Ia mga Gagaifo ai Faiva o Samoa. E re ngata i le nei atuno o New Zealand wa vea mo tātou a inga lona lua. Ia whapena fo i so se tafa o le larurangi. O lo o no pia i ai o tātou tangata. Ia ele ngata fo i le na whatalofa i o tātou lau whanua me ele le atuno pele i Samoa. O le whaamuli mai ai o le toa tele o tātou tangata. Talofa fo i o tātou te tai whaaleanga nu. O le pule mamalu ali i mo whai pule o le i tu malo, ma le i tu malo. Ia whapena fo i o tātou te tai whaaleanganga. O le mamalu o i la tau o le ainga sa le vi. Ia ma le au whainga aluenga tutofia le atua. Ia mai se fo i. O tātou te tai whaale malo. Le tāwhatolu o le vānu nofo Samoa. A wapa ia mamalu whaale malo. Pa ia foi mamalu whaaleanga nuu. Ia e matua le tuu ia te utau le au whainga aluenga tutofia le tua. A whea tu i maota balawa, whaatalofa i tabam tina matua le tunu. Alo le soifua manuia, ma alo fo i tutalo. Whaafetai i tāpua i mai. Malo le whaano no manu, a wā se manuia o Samoa. Ia ele ngata lai lea whaatulou i o tulanga whaalupe le tunu. Wai a ao malima o fale upolu tutofi a wā ia le vānu nofo Samoa o le lato fatu ainga tausi le da. Ia, tawalunga atu i fo i male unanga le ftelenga ia fonga mua le tofa ia se umanu Francis Ioane. Ia, ai nofo mai. Ia, a wā le whaatau tegi o le tātou Paul Kalame le producer a le tātou Gagaifo Faiva ma le radio Samoa. I le nei fo i aso ngafua o tātou waulia mai, aso luas fulma le fitu o le masina le nei o iulai. Ia o tātou tūla lata fo i. E seu i whanua. Ia le whaatau tainga ma le fōlaunga le tunu o le nei masina lona fitu o le tausanga lua afe lua se fulma le ono leo wawai atu. Ia o as fulma 5 minute o leo o te ai nei. Ia le itu la. Ia, ua lata fo le taimi e koloki e le card, ma sign. Ia, ma ngai atu lua fo i ta vale, ia, o i fo i puea le pasi, au ai fo i puea le train le na fo afi. Ia, ma le tangata fo i lea, e asiang ka vale, e fale tangata e ki maa kua i lea, ma o ai le fale wai, e le ma mau tele, le fale ma le fale whainga wenga.
Faiva o le ngā te whale o Faiva fo'i o le vate tea, ai maise o Faiva o le tua vau ma le tua sivi le whaafonga mai o le tātou o tunu pele i Samoa i lunga o le ala leo o le tasi o ono FM. FM 106.1 i Samoa. Patalo fatu le ia tau o Savea, le rua i ali i a te oe, whapea fo'i i a lo tātou a inga i le tai. Alo le soifo mnuia i le whale manono, se o a inga pele. Ia awa. E te leo i o isi mau whaalupenga e taulangi e isi tangata. A o le whaalupenga tā ua tele. O ele pa ia na tō ai le pule na whanua. Ai sunu i le ala whale. Ua tau nuu le ngā luenga le tua le kale sia mea tutisi i whale u mautuangiangi. Ia wanti lai. Ia. Le pupu ia le matangofi e le whalong. Wa fe ala wala o iai. Ia le tama ma le teine o le whale manono. Whatalo whatu le ia tau sa vea. Talo si o le leia o mea nai whai. Ma wai le fia ma manui ai nis tangata ma manui ai fo i maoi. Lau ai ngai pule ono i sala whai talo whalawa. Alo le soifua manui ai le nei tai au. O le nei fo i a wauli. Ia, wa tūla lata fo i le teime e mana vai au tau ngā luenga wai tasi ale i tūla e mōmu ai au tau ia e mātou. Alo i ngā luenga le lei o lo tautua i nai o tātou ainga le kalesia le nuu. Le i tū malo ai maise fo i o mata ngā luenga ese ale malo. O lo ngā lulue ai ia lo tātou tunu. Patalofa hapito i o tātou ainga. Ia tutuile ma manua. Le motu sae, sua ma vai whanua, fō mai tulangi, sa ole msa leo mua ma le lau niu na sae lua. Patalo fatu, ma lo le ngā lua, tātou wa inga i fitiuta ma fitai, o lo senga ma ta u, i manua. Ia, patalo fatu i leo fionga i le matua. Tanga loa matua, fa pefo i o tātou wa inga. Sa tau ili, sa ngaleai, ia, fa pefo i leftelenga ia, Pupuali. Ia, ma le mamalu le tau mawhalofi lau tauto whama lau tauto lua. Ia, le la au nā motasi. Ma le whale tau a itu, ma le whale tau tangata. Ia, ma le whale anga fulu o le motu. Ma lo le soifo manu. Ia, whatalo whapitola vai lau fionga tua olo. Ia, whapea foi le masiofo. Ia, pai, anti pai, whapea foi ia lo tātou a inga. Le pele stene o le senate, o maota e lua, o le whainga malo tuila manua, malo le soifua manuia. Ia, le amatanga fo i o le neiva iaso, ma tiute ua tutofi i ai tātou. Lunga o le api o fōlinga. Facebook page, ia whapea fo i ma le tātou YouTube channel. Mau pia lau sila ma lau mai mua, ai o te tai ala waa i a te oe. O le isi lua i le isi tolu vai aso o lumanai. Ia, o iai le fuafuanga. O le a o whase e tuanga luai. Mai le au nanga le nei a le Radio Samoa. Ai, o le a iai fo i le isi platform. Ia, ma le si fo i tautua. Ia tātou whasa launga lava. O le a me i iai. So mau wha leila lau nofo le au ta ua ma whailo i a te oe. I le lumanai. Le teimi o le au tau sila ai. I lea fo i au nanga fau. I le tūlanga lava o whaasa launga. Maisi ngā ruenga e tele. O le tūlanga le nā. Ia o iai mea o awanoa le lei. Ua tutofi iai. Ia whapena fo i ia le mawhau fau. Ina ia whaau wau pēr le tala tau longo ia Samoa i tulu inga umba. E mawhai ei o na mamoli fo i le tō whaa le malo. Ia mawhasoasoani e tau whaa manino ma whaa malama lama. Le tele o mata upu. O lo o ne nefu ai ia mafo fonga o tātou tangata. Ona o lea. O le tele o le mo le polo kiki ele lea. Ia e. Ma whainga nā. Ia toso ai se mata upu. Mata o fiofia matoa me whai ele malo. Ia o whainga tāi ai ona lilingi atu masasa atu whaamnianga. I lunga o tātou tangata. Awa le fasili le nā le a whai fo ima fasiningi. O le asana whai lava i whea. Wai tele yo whateita inga le leo mea nei. Le whau o tau sila wa toa. Ia le mata upu ia sa whata.
sa fatalua, talo fai, le ipine ne ya o na mau atu. Ma moea le mata upu wa maea le filifilinga le tu malo. Ala le bea le ua fai. Lea fau i watoi o mai tu le epa ma le HIPP. E fa atoa matao fiofia le manuia o atinae. Ale i tu malo sa fata talo fai. Wai atu o tau langi. Ya inga sa tu mafono le inga malos. Ioe. Talo fai. I malai fai tau lia o le atunu. Si ulepa matonga mau. Talo fai. E le fa le fa ulunga tangifa. Tau lau niu ma le tangata. Ai mai se foi le pa ia mawalunga. I tapa au tausi o le ala taua. Malma malu lo tau fa le tolu. Oi e fai le tonu o lo tau i tu malo. O lo tau pa ia le na. Ai au tala noa tu foi i le fai a ma le vano nofo ma sa tunu ma fono. Ma le ainga malos. Ia le nā tū sila fia. O le ia tau o le nei, o le so alo fo i le nā. Ai ona le atali i a Samoa na ngalo. A lea na usu mau le manu o le sa ngalala. Ia o le tā ua le nā. O lo u fai atu. O se le ngona ma se tu ua lalo. I le tō wha mapo le i tu malo. Seu sila. O le atali e le HIPP ma tu le epa mai la tau o lo fa ua mai nei mea. Ai tu sa meme ai. Ma fa tua na i le tō wha ale i tu malo. Ma le la tau tofi lele toi fo i le paramene ma ave le tō wha ale i tu malo. Le leua ma to le afoa. O lo o iai i nā le whautanga ma le whato whala inga mapo. Ina ia file mu awane i ulangia sa whata. O le o mawalo na tofi a o tau mawhai fo i leisi awani i lai o. Po ai fo i olo o i tua o nei mea. E to e whao ma sei. Ma toso lo loa ai to e o e whai. Sei si whai ngā pāroto. When will it ever stop? This is enough, and it should be enough by now. The dirty politics of denying and rejecting, and also the rights of the people of the constituency. Te ena, toso, ma whapenao na whatata ai le ala. Le mamalu taulangi o le tumalo moona pa ia. Sautua fafafa. Talo fai. O la u lava le nā atu o lalo. O i, wa leo o lo iai le masele ma le taimi e mawhai ai o na toe whaaui i tua le mata upu lea. Awa o leo o a ai atu foi, isi tusinga. Wa tā pena mai foi. Ma le fionga le tama le fale i atu ia. E whaaulu foi, counter petitions and counter claims. O tau si sila laia. E whaoso me elisi au li i le mea e tupu ai le whaai nai. Ma le fete nai whaai au apoa, ma le fetu iai. O le itu ma lo file mo. O i e whai ai. E le pule mamalu ali ma whai pule le whātō whala inga. Ina ia whafoa la mea i maota ma malai whaitau lia le tō wha mapo le nea a sa whatalua. Eo e le tau a vea i se whaamsinona. E toso whatātā tuai ma whatāsina le tō wha le tumalo. Sila i le vevesi ua iai isi tumalo sa whata. Whale ali li lua. Na awatu le pule enga malu ali ma whai pule a mai tua le mata upu. Ta alo tama a uso, aia. Intervene ma whaalave lave, oso whaalava i le moa. Ia le vaenga whaau whai. O whea la o iai lea ia te tau le tau te pese ma lau vivilu ai nei.
o lo o tau pui puia. A se sila, o le ia tau lea sa fata. O le tō whāfo lea sa fata. Ia. O le mana o ai, o le maia, o le whamsinonga. Talo whae. We have learned so much from different other constituency, and especially au tautala to fo I le tu malo. Langa o le whale ali li mau yo I. Au liu. Yo. A lea, o lea whai mai o ele vaenga whai, a le HRPP, ma le to tolu ale nei o waipe ano whatu. To to tolu a sui alo, ia lai ia o le HRPP o. Nau tu le pa, ma fono toi, ia mali monki. The rest, you don't know where they are. They seem not to exist in the eyes of these three people that make decisions for the whole party. Ia, le mana ia nasi I whanongolongo mai ai, ia le mamalu le tumalo. Tulau, ina ia talo ai, se whono tanga. Whaalelei le tumalo. Tau fia I malepule le whaamsinonga ina. Ua autasi le whautanga. E leo I se whaamsinonga. E leo I se whaamsinonga. Ia talsia ia. Ia o atu I le asfarele le neiva yaso ma le whaiunga le neiva yaso. Ua tafa se wha moe moe. Ia po o se finangalo foi po le tō wha I le I tu malo. Ia wha tātia ese. Ia le nā mōrianga ma nā mea ai o lea la au te whai atu. E le o iai foi tui valea I o I atu ia. Lea foi tilo atu I tu singa. O I foi la e tau tau ai mawhanu o le leua la tau ia. Po o ai lava. O lea e iai isi mōni mau. Whasanga I o I whato sina na whai, awa lea o te whai atu nei. Ina ua whafonga lea tunu ua e maa tala. Ma whasoa ma le fionga le tama le whale I atu ia. Le ai se pene apa. Le ai se mea ai, le ai se tau mawha. Le o lava le whaife au le I whaia. Se lafa o le whaife au tu aile. Pensini o lona sa. Le o le to ai tau nuu. O le ainga whatuatua I le atua Samoa ua tasi le aini lafo la unga na whaia. Le aini whangwai le aini tau mawha. Le ai fo I se komiti whafoe. A le fionga le tama le whale. O ai la tangata ia ua ole a wari I e whawhau mai aini mōni mau. O te matua I tatalo ina ia matua I mamafa ni whaasalanga. E whaia I le mata upule nei. Eo. Tātou te talo mole I tu malo. Ia taulu, a ia ngalue. I le ponati le nganga pa ia o le atua. Le au whainga luenga malupe whalele a le I tu malo. O le taimi fo I le nei o le auto ngā luenga. Ma le whautuanga ma le tu o lalo faa le nganga e momoli e tua I loto. Ua whaolo a taua e le wari I le o. Ma la tau polo kiki e le lea ma le palapala. O le ala le me mawai. O le ala le me mawai. E tau te tū malo ai, e lava ai se tau whainu mera. E to e whau ai se isi malo. E ta pena e le atua. Au sesi fo I au sesi se I whaiade. Se whautuanga. O lai ai tangata lai o. E ai o mātou sa o tanga. Ua umana ave le tu o lalo a nisio whaipule ma nisio I latou e langlangoina. Tā tia ia ale mata aupua le tu malo. O ese, tipi ese, ia le wha lave so o mai I ai. O le vanga whau whai. O lātou le amana I ai fo I ai a ta tau ma le mana onga o le to a tele o tangata o le tu malo. Leave us alone, please. This is a matter pertaining to our constituency.
and to the people of Safatalua. E matau tia lava. Au manatu tātou te amata atua I le vaenga le nā. O lesi me siri ona tā ua I le whaafonga I le mata upule nei. E tolu vaenga. Tu ia malana komiti I tu tonu o le I tu malo. Le komiti a toa lea le I tu malo sa ngā lulue. Ina ia watu whaamtalanga. Mata pena le tūlanga o le tufaina o le lātou tupe, ma leo o atu o le tupe sa whata I lātou tupe. Lua. O le vaenga o le komisina o whainga panota. Tolu. O le fionga ia fui si manu. Mau si manu. Ma le komiti ale malo. Ele iai se taimi. Ua whangai le upa pertadil neil collaboration. Ua tala noa ai ma whasoa le tawhatolu lea. O le komiti au au o sa whata ma le fionga le li whaipule le fwisa iai tonu I masui ia na tau vā tūtotas. O le vaenga o le komisina o whainga panota. O le ale la tau taimi na au mai e tāpena ai le panota. Ma le komiti e le malo. Ia lātou tāpenanga. Ele iai se whautuanga na au mai o le komisi o whainga panota. E longo ai tu ia ma le komiti au o sa whata. Whata si ai ma le komiti a le malo. Tu utau mea nā ma tāofi tau mea nā se I uma le whainga panota. Ei, le ai lava. Ma se whanonga. Ma se sa vali whapea mai le ofisa o le komisina o whainga panota. So in other words, there was no collaboration between the three branches, as we say. The organizing committee of the whole of Safata for their $10 million compensation. The commissioner of the electoral office and his staff, and then of course, the CEO of the Ministry of Works. Lei ma se mena whai le nā mea. Lei ma se tala na whai. O le teimi lava na mai ai tāpenanga. O le fina ngalo o le malo tufa le tupe wā tōle tau sanga talu o na malo lo a o tau mawhai. Ma whaatali iai ia le mamalu o le tu malo. O tō whafonga mai la iai. O le winga le nao lau tala. E matua ma I mau le taimi. E matua ma I mau le taimi. La le mea na le whai ai. Ia se tūlanga o se polo a inga. Why wasn't there a challenge from the Commission of the Electoral, the High Commission, the two candidates that stood independently, and even an advice from the Ministry of Works and the Environment? La bena le whai ai, se polo inga ina ia tau fia le mele, o le tufa ina le tupe. O le taimi lava o fina ngalo ai le malo, o le taimi lava le nana wha matu ai le tupe. Ele iai ma se sina mawhau I lea, tūlanga wha pe a mea, wha lawe ai, I le whainga palota, ma vea o se vaenga, e wha ato sina ai I le palota. Ai ase sila foi la ia o fea le tu malo le tu fai ia tu pene o le tu fai to todo o le tu malo sa fata le lua o fea le tau vai la vanga le to lua ni tangata ese mai sesi tu malo ele o tu fai se tupe o le foi e tu fa tupe I to tonu o la ainga Male no umale tu malo o tangata lava le tu malo. O le ala le wingo lea. Lea mea mātanga o le au ne whai.
Ele controlina. Pe pulea. E tu ia le tupe wa umo na mali lia iai. Ile au fa ingo le tupe e tasi le afe lua se lau. Pe a fai e sao. Na mali e uma iai mala ua ia na tuto tasi. O le itu malo e tasi le tau wama iai i la ua. Sa la iai le komiti fatasi matu ia. O le komiti le itu malo. Sa mali lie fatasi iai. O le taimi lava lea. So, which means timing, frame, wasn't a factor in dispersing this money and giving out $1,100 or 1,200 tala. There was it. Awal fasili na famsino. Na, ole tupe la ale tu malo ato, ele tupe atu ya. Ele I whea I tō tasi tu ia, ma se tanga tupe, ma tufa sa vali I le tu malo, maululu fale I ainga, lea nau tō whaafonga I ai. Ia mai le tala tu ia e ale ia taua sa vea. Ia taua, sa o ta ma mau lava, mai le ulu fale atu I nisi maota malawa, ni fale sa, nisi tangata. Ia ai. Sa au nofo lava uia. I le polo kiko lo fale ma lau. Whea la camera si e whea I le e. Ale tupe ai. O tupe au tau ma lava I e tot. Sui tau wā umane. E le ise se siri atu sana tupe ai. Le titi le tupe ales. O tau wā ai le e. A o meu whainga whaapolkiki ele e lea o leo watu leile tupe. Whapea o se tupe patino I o I le fast. Ia ele se tupe le fast o le tupe sa fata. O le lato compensation na maua mai na ua ngoto le vai, le waa, le mana wanui. O I la lena I le komiti. Nā nginga I le teimi le komiti. Ni upu manitaanga, mani ngā yuinga, na whapei whai. Ia I eile tō wha wae. Manatu e te tau o na tau fia le tupe le tātou nuu se I mai le whai ngā pālota o na toi tuwha la ia lea. Nei se mea whapena. Wau te lo mea umane. O le a fesilingia ma su e ina. O le fesili wha le leo. Lalmena le whai isa upolo a ina. Sau Fina ua fale tu la fono ina ia mawhai o na tau fia le tupele. Ai a oi to le fo. Sa whaisau fina ua. Ina ia tau fi le tufai no le tupe sa ia mai a le whainga pānota. None whatsoever. So there you go. Ia, o le fina ua le nā, tau na whaia I le mea lea. A le mea moni ala tau ia pā tātou wo e whātu langal mea. E le ai se whe au. E ai ia valea mai e fua. Wa le umana sau noa. Tu le pa I lunga lan whātal noanga. A o le I whauluina le tangi. A le ua. Nā le tala. Mai o le mea lea. E kaua ngā whaamalosi mai a le ua. Sau le sui lea na tamo e sau e alu e. Ave le tangi. Yoe, avele tangi langa le ai sona avanoa e mawhai ai. Ona fina wina matau vā. Pea whape o lai tufa tupe. O lai tufa o malawa I tangata uma o le tu malo sa fata. Everyone. E le tufa na un tangata e lango. Ia tu ia. Ai le tufa ni tupe ia o lua le ua matole a fua. Everyone gets a fair share of the compensation of 10 million tala. Ia wanti lai. Ai wharongo longo mai te ngata I whinaunga nei e whai. Talitonu iai. Le aise matau whapea na o ilu mo le whaamsinonga whapea na o mai ei la ia lea. O se interim injunction. Whaale tu la whono e tau fia ai. Le tu mau le tu whaina o le tupe sa fata. Nobody ever challenged an interim stoppage to distributing of the money.
Not once. Not twice. Not ever. Le mea nā le la tū lai mai nei. Nā fwoi whaafonga mai ia le whionga le tamā le whale. E le whai atu o se manatu ma se vai vainga. E le mea ngā i ai le whi ngaunga whale tū la whono le nei. Pe a whai e le a vea i tū o le mata upu e te wai ma fofo ala mea. Talo whai, ta ino inoi. Nga ele a whai. O te iloa le lei e iai le tae au e ta oto ai. I lango tonu ia le toa wha mapo ma le toa wha mamalu. Awa ale a ve i tua le mata upu leo. E ile tangata e nofo foi mo leisi se fulu tausanga. E le toe papai ma toe songi i le avanoa e toe tau vai i isi whainga panota e lua o lo lumanai. Au te iloa le lei. E manuia le whionga i le tama le whale. Au te tali tonu i le whamaoni o le nei fo i tamali i le teimi na mātala noai. Ma whasoa e whafonga le tunu. Na matua manino ai nā, e le ai se whale tonu po se mea na whapa ole, po o se mea na tu lai mai matupu i le teimi o le whainga pānota. And all of a sudden, these challenges have risen and eventuate. Ale mena na leo tātou nofu na iai. E mā ngalo mai tu o le pangota whasio tangata a o le uma o na tuli lo na whaasalanga o le solo atoa i le se fulu tausanga. A o lea lava i nofu polonga. Ia tangata ia na whaasala i whaamsinonga tau palota. Iwa, mo i le oi whalpui a se fulu tausanga. E ave se ai le ai ata tau e mawhai o na toi ave o se sui tau vā I whainga panota. 10 years. A murderer will actually get out of prison before his 10 years is served completely because he can be paroled after serving half or 3/4 of his jail time. Ma faina va mangalo mai tanga fasio tanga tel palola. Ta fa ya mi le pe o mo fo yona. Ona tuli le afa po le tolu kuata alona fasa langa es fulto sang. Aya le ago ngofo ya I le fulko sanga ya. Ia soi fai pule ia. Sui ia na ta mo soi fai pule. Na fa ya ina mai le famsno. Ia tasi foi le na mea na o vatua. I le pepa lea na o tusia oni teunga. Some amendments to the Electoral Act 2019. Wa umi tele na fasalanga. Wa umi tele ia fasalanga. O se whaasalanga e te tau o na toi tangai ma toi silsila le lei iai. Le komisi whaapitoa na overseeing iai le fionga le li pāle mia le lua vai aso o tuana i atu lana malanga mai. Ele o ua matua I o ia masoli pala ai le ai ata tau fo ia le tangata la tau ia ba ua mamafatu nei whaasalanga. Ma le mea fo le nau te whina ua u iai. Toi whafo I le whawai o Samoa tātou wō I le tolu tau sanga. Seu manu. Wa omi tele le 5 tau sanga o tā whaonga ma whaingati whinga. Ma ewa e vanga le lau whau malu o sui whai pule I le mautafono ma le palmen. O le tala sa o le tala le nā.
La so tal tong ia se manu. La usunga le producer. Ja, maar also so no le va le fia le ya toa. Na dila. Ja, wat tal wat fo ile pa, je wil mal tanto. Tru lo venga i manga luenga tu ma Faiva lo filima, o ni si fo. Ja, ole na wa foto amana vanga luenga ya na fo ma foto mai lunga o le tele. Anga i tu fo ya ngolo family mai. Ya ma lo si le ma lo fa toto. Le lo ve pe fa fien fa e la pu mai ava ule. Le si avta vale le ya toa na ya. Sa le. Ia ai o lo finga o le winga o lau fesili toi fa fo I mai le 5 tausanga I le 3 tausanga o le tatou finga malo e tu o leva no nofo mo toi tilo mo vava ai ele ia se me na fa le tonu le 3 tausanga o le awali I le o mai tonu ma fo ma ta sui fa vai o le atu fa mai wa pu tele 3 tausanga e o mal 3 tausanga le faia le se awala e tasile a wala la e tau fai. Se sila la iai. Au tau vava ai fo iai. O le malo umalava. O le te tolu tau sanga. E o lava le malo tele o Amerika. Na le fa tau sanga. O le tele lava o atu nuu. O le tolu tau sanga. E o atu iai. Wa ba uma na fa tau nuu. Manifesto ma mea na mafau fau iai. A fai fo i o atu le pati toi ngā rulu le lātou campaign e toi fo I mai. Ina ia whaalau tele le lātou teimile nā. E wha wai o na wha uma ngā ruenga. Wha pia fo I ana vatau na wha atitia. Ma fo fola I luma o le atunu. Alu taltonunga nā wa umi tele le nei 5 tausanga o tuli. E le ngata le umi o le term. A le umi fo o le 5 tausanga e wha sala I po le lua. Terms e whaasala ia se tangata e whaia ina mai le whainga palota. Mai lo wha taia le ataua ioe o le tato malo I nei New Zealand. Nau wha alongo I nei tausanga wutuana I atu. Nei ele whi naunga e whapea. E pupu o le tolu tausanga le whaia ia le tula I meis whainga malo I taita ia le whainga malo. O le winga o le wha mtalanga whai mai. O le vai taimil nei. Ia mantua le wa tolu tausanga o whatamo e mele whainga malo le national. O le act ia atoa I fo I male New Zealand first foi mai o le tausanga mua ia o tu tau fa tūlanga foi lele matau fa tatia la tau folfolanga ia na fai tausanga lona lua I tono le whainga malo ua amata o na fa tino me ia na fola ma me tauntu esi o le tausanga lona tolu le ia tau ia o lo o au mai le la tau muri mau nisi o la tau ia na ia tono pale me na tausanga watuna ia foi mai ia e kaule ango ke le whainga o ngā luenga le atau. Ia, ai o le, kusa o le wako e whaile campaign. Mo le isi whainga pālota. Kusa la waka umama me le vaenga le tono o le tātou mālo I New Zealand. O le tausanga mua. Ia o le whatoa tau a mata na whaisa ngā luenga. Lua, whaatinoa I lo ngā luenga. Tolu. Ia lo no winga o le whainga campaign. O le winga o la talafoi lele. E pe tau le lifa so ia la ngona. I le whātau sanga. O wafo I lele atu watula I tua I le whātau sanga. O lona winga. E o tu mua whata tia ngā luenga le tau sanga mua. Lua ma le tolu. Ia wa wa maua le teimi e whaatino I le tele o ngā luenga. Wha lola ia lea. Ia le whamei e toi fo I le campaign. Ia o le winga o le tala voi lele. A whaia o lana le leila o tau mawhai tono le. O le lua tau sanga mua ma le tau sanga. E lise mea la e kau campaign malo si e fua li ato. Exactly, brother. E tau tala umaluenga ia na fai. Tau tala Ioi. Ai e pei o le mea lea. Ua una ia ai fo I le mwhapea. It makes sense e 5 tausanga le umi. Ia. E umatu le 3 tausanga e le I whaia lava se ngaluenga. Ma fua mai la o tau. Ia. Preparatory ia. Ia, le tausanga mua tau teo mai wa o leva na tau I loa lau tau anava tau a o fea a matai. Second, wal mele na whai nei lau li ia. Na le whaatatia mai lava. Whaatatia mai ma whaatulanga fuafuanga. There was no implementation na whai. Maari. Whaatoata lote a mea nei. I le teimi wo o lesi I le tausanga lona tolu. O whainga campaign. E whai atu la. Ala ta tala la to awala ta tala fale ya meu ofisa ta tala atu le ngā ruenga ma lea awala lau papa wa tau se sila la ia ma le na la o tau nu me o fai ai a o tu le temi na fa ngā loa ma le tu la fono o
o whainga palota. Tātia o malava i a ngaruenga na. O lai ai ia tangata whainga ruenga o le caretaker government e mwhaina lātou whaawawina na. Ai o a isi tangata lātou ia le ua wha mawai o le a o i tū ai whai le whainga palota ma le whainga whiliwhilinga le tū. O le lo vina ngalo le a tau le whasalanga le i el timni. Wau mi tele a ia wai a mautino. Ia mamoli o tula whono whainga palota. 2 terms. 2 terms. O le se pu o whasalanga taun whasalaisis. I lo tal tununga o le term lava lea lo whai ei nei. Toi fo i mai lalo le tolu tau sanga. Tasi se tei me lea fo le paia inga e tau ai ona ai toi sau huila ai toi wha maonia o lala le mid taun whai. O le tau lona toi ta mo se tangata ua wha alua o le wha maonia ona soli ngā tula fono i le teimi o whai ngā palot. Ma lira, iyo. Ma o lana fo na le na lai ona o te e atu mau whai atu i le fionga le li palmia. I le komiti lea le a fili nei. Awa o le komiti na fili le teimi o tule epa ma le HRPP. O i lato uma ia na pa u le soli tula fono le teimi o whai ngā palota. O sui na o le komiti lea. Le sa whai le ilo long. Le sa mai e toi whai le ilo ilonga. A o ani te unga e whai mai ai se fautuanga. These were the same people that lost the election. Through petition. Tonu lawa tauna suile komisi i le teimi nei. Ina ia wei nei toi e se si o le pa u me le palota. Ia e toi sa wei toi wei mai. O le te unga lea e malia o aulen soli e mo tula fono. Ia wasi silo lau toi sa ua malana o lana tula fono na soli. Ia la sa ua tau mawhai e se i e whaatanga ina roa wha le tula fono si ana mea pila le na whai o. Ma tau tia vui e toi ngā pe whape hari i le atau. Pa u mai le whainga palo tau na o le soli tula fono e sau teu wa tula fono. Vea mai o al komiti la e o. A mea komiti la wali i waimana tua o wo umai atu le epa male chapipi. Ina ua whaia ina. O le awala le tutongi ei tangata nei. Ma ta watu e leo whaangalo ina o tau i me whai le pati. Leo o tofi atu o tau o mai. Ai ia a launi te tele i. Wa sila i le mea. Lea na. Leiti o pi o tātou. Tātou tu la fono whainga pānota. I le tele o tau sanga nāluai. Wa leva o na tau o na toia siasi ai. Ia mai ai ni swinga mani te unga le lei. Ia wa aila iai. E ma ngalo mumu mel pangta se fulu tau sanga. Ai sa o le lei. Se fulu tau sanga lo solo ato. Ia o le tele vo isi soli ngā tula fono pangta. Ia fai nei fa tangata. E ma ngalo mel tangata ile ia to le lima tau sanga le tu. Ioi. Ia pai valea lo no winga pe na o tau sanga pe lua e ma ngalo mai tua. Ioi. Ala es fulu tau sanga le fan pui al tangata. Na fa sala i meo mea nei. O whainga o whamsinonga mai unga o whamsinonga o whainga panot. E a tonu sisi tūle a taua o la whau e sa no. Ai ona o le tantonunga fo i lele whapea o tofi maururunga i o le tātou o turu. Lea leina pi e mama whatu ia le whaasalanga fo i lele ia e tailo i sau wha tō whalai. E lo o tantonunga. E te tau ona iai ia le whautautanga te tau i le tanga i ma le silisila i mea nei. Awa e le o tu ua i lava le soli pea ma le soli pea o ia whawai. E te tau ana toi tanga i ma toi silisila i le mata upu lea. Walana tau o mai le filinga o tātou te itai. Langa o te itai i o le atunu. Le o tātou o ne i a Iesu. Le a fo i e sa ili. We're trying to find out the most honest people that could lead Samoa from the front. Madi. A whaifoi la o iai se tūlanga whapea o sori el tūla whono. O lo tau fua foi. Lea le mamafo le whaasalanga, a lea le mamafo le tūla whono. E fua iai la le sala lea. Madi. Ia, o le komisi e wa ia tūla whono. O la tōna e au maia ia le tōi ngā whaasalanga lea. Ia taitala malo taita ia manatu i e le neitai. A whai e toi fua sa komisi. E sili le fua e sui whai pule lai tono le pale mene le temi de. E sa o le lei le tūlanga le nāua e au maia. Ia, ai pei o mata upu e tā ua te le whelafulafua i ei. O le tātou te whelafulafua i ei whafu. Madi. Ai, e whaama i te mea ma whaatupu manatu i seisi teimi a ngā i ei tono o le mauta whono.
ma le pale mene o Samoa pe a whai o suia le whono i steimi lata mai e. Ia o mantua la, lewa whai nei le tangia le leo. Māri. Ai o le vai a so fau, whono le pale mene, whātau tō le fionga i le tama le whale. Te langa oe, te sila fia oe le mata o māsiasi. Māri. I le vainga lau tele, le whata sina ma le whata tā i le ala. O le tofi, o le tu malo. Pena umane mele tupu nei i le vai mongo tō. Ioi. Lea foi lala toi tupu ne mele ala ino u lau ngā tuai. Au te ofo. Ioi. Ia i la tau lea ua wale mea monia. Na mua lava la unga ia tu lepa. O le mea lea e le tau na malolo le sui lea na tamo e tu totas. E feo lolo palota. Tau ana e wha malosi me i e te. Tu sa lea ua tau anau le tō wha. Ale le ua. Sau e whai le mea lea. A oai le polonga ai ma mawhati ai. O ta ngata uma le tu malo. Mali. O le awai le whangatia. O le a feita ngai, fetu iai. Ia malama tia ai ma le soifua. Ia isi tu malo e fiu e whai atu au le mwhai ia. Tango a upenga loa tangata. O le mea le nā tātou te le mana o mia. Mali. Le tuai ngā file mū le nā o le pese atu ai nei. Ia. O le mea la lea o te talo ia u whonga mua. Ia. Ina ia se teimi e poto ai moli futi afu e tasi ma o mai e soala upule le mata upule ama whapea ilo o mea i mwhaina whaitonu ia o le atapu ia le deitu o le ala fuatu le wafionga le tama le fale tu ia whau au le tofi o le tatu a o lesi paia inga le mua mai nei ia a o tu ia i le ola ma le malos ia maali lie ia o le e fia si i fo i le lima ma tu watu le sela ngona e fia tau tuai. Ia vai o DLC e mwhaina whai i le vale lei o ila e au mai e loa ma le awa noa i pūlenga ma malu o li ima whai pule. Tā ofi le wha amsinonga. Se i whono le i tu malo ma whetu na i le lātou tō whā ma munia ina ia maua i le tas. Māri. Ioi. On a certain period of time, then tatala no for that the courts will hold and giving the opportunity e whai ai le soa lau pulenga. Nana uma o tasi whe mai. Ia vai, na o pe le whamsinonga. Ia holo le whamsinonga. Ai, e moi fo le ata whe mai, ua tasi le tō whā, ale ainga sa tunu mawhona. Ua umona teu teu. Le ai se taimi i whaaru valea o le whamsinonga. O lo ia matupe alu vale ai ua mau popo le tu malo. Mari. Yo. Ia. Ono le tātaimi, o le ata o le malo longa. Foi mai whauau. Ia le Gagaifo Faiva, ma le ia tau Severa, ma le tau wha. Ia seu manu Francis Ioane. In this update, the government says escalation in the Iran war may move up the trigger point for stopping temporary fuel support payments. The $50 weekly payments for lower income working families was meant to last a year from April, or until 91 octane stays cheaper than $3 a litre for a month. Finance Minister Nicola Willis expects we'll reach the 4-week threshold this week, but says she's been officially warned prices are likely to rise again. She'll take that advice to Cabinet. We will consider whether it is appropriate to remove them. We had a welcome blip, but it may not be continued. The Prime Minister is signalling we could possibly align with Australia on regulating data centres. The Greens say we should press pause for a year on consenting new AI data sites to get rules in place. Australia's planning mandatory rules to force data centres to minimise water use and fund their own power supply. Chris Luxon disagrees with a blanket pause but confirms officials are considering regulations. He says it makes sense to have some cohesion with Australia as companies eye up our part of the world. It is something that I spoke to Prime Minister Albanese about a few months back as well.
Two suspects are in custody after a shooting at a food festival in the US's Seattle today, in which 2 people died and 5 were injured. Witnesses at the Seattle Centre described hearing 7 or 8 shots. A self-driving Tesla robo-taxi has been spied near Queenstown. Photos shared online show a cyber cab driving along Cardrona Valley Road and at nearby testing grounds. Tesla says it's running cold weather tests. Advisory company Future Centre founder Melissa Clark-Reynolds says Tesla's trying to catch up after a slow start. I'm a regular visitor to San Francisco and I always use Waymos, which is their competition, like fully autonomous taxis. That's news. In sport, All Blacks coach Dave Rennie's adamant they can get by with just 3 halfbacks on the greatest rivalry tour. He's opted not to call in Noah Hotham in his 44-man squad, instead taking only the 3 from their tests earlier this month. Rennie says they can potentially utilise Leroy Carter as a bench halfback option. Obviously, Noah Hotham's the obvious choice as the 4th halfback, and if we were to get an injury, then we'd bring in a replacement. But Cam's had a lot of footy. We're keen to get a lot more rugby into the other 2 boys, and so they'll share a big chunk of the load in the first 3 weeks. Phoenix captain Alex Rufer admits the lure of lifting the football club's maiden piece of A-League silverware played into his decision to stay. Rufer signed a 2-year extension. That's sport. Radio Samoa, tasilima ivatolu, amo. Radio Samoa, tasilima ivatolu, amo. Magic. Outfit
Ia le nā, le vi i o le mātou nuu I mō taa, o le toa tasi, e toa taa tasi, e le matawhanga tele. Wa le fio nga le matua I le to whai ono, wha pēr fo I tamba wa asima pātū. I la ua na tai, te lenga tama pua manongi a manu, wha pēr fo I le nofo I tū a inga. Ia e maiso le nofo a tūla I le whale vai maunga ma inga e tolu. Fatalo fatu lai le tātou nuu ia whape nā fōi ngā tei le tātou nuu vai ala wa o nuu a nei e tolu ia whape fōi le usoli I mangiangi. Ia sale tia malau lua mō na whangatau whape fōi le usoli I alo le mali atoa. Ia malea nā fōi tu vai o fuata. Fatalo fatu, alo le soifo mnuia, alo fōi le langi matafi. E le toe fast fulu minu te mulibuli o le tātou pola kalabe. O le Gagaifo Faiva, malei a tau o savea fa pia fōi fitelenga ia whonga mua, se Manu Francis Ioane. Ile amatanga o le neiva yasu. Sa o whanongolongo atu le tele o meola o tupu sa moma ua ngai ai le atidae al malo. Male vava ai fōi mamao le malo I fuafuanga. Ai tu sai male lapta inga wai ai le teimile nei. O swinga o le tala o le tau. Climate change. O le la ve vela lea o ta ua mai nei le tau lea o le El Nino. Ia fatasi ai, ia ma meo whale lave whafuse. Whale natura peo na ia I tsunami o mafui e. O la ve vela nei
e o no miti i ai le tele o le sua vai ma mango le ele ma le vau. E o na whaingo fie lea o na tula i mai ai ni malaia po o ni mu te tele fo i ai. Ai, i lau whanangolongo atu i le fionga i le sui pāne mia. Ma stasi fo i lea o le tō whāle malo ua whaama i te mea ai. I le whātino ina o mea nei o insurance. Wa tasi le nei mata abu te tala noa so o pēr i ai o le insurance. E le fia tangata Samoa e whaile mea le nā. E o lava i le insurance pa o se policy e pui pui e ilo wola. O lau ngā luenga, o tupe maua, o le fale, o le ta vale. Ma isi lava mea e li po iai ilo sio manga. E le mana o iei Samoa leanga lātou te talitonu o lātou e umina ola ma Faiva vaule ola le tangata lātou e leini whaalawe lave e whapea. E ono tutupu mai. Lala foi lale nā. Lātou talitonu ai. O tupe mai maua ia le mea tutongi i nei meo insurance. A leo wa wha ma ite le malo Samoa. Ta wala mai i le whontanga le sa iai le fionga le tamaita i sui pāre mia ma i fwoi o le minsta o tupe. Le fionga ya Honourable Deputy Prime Minister and Minister of Finance. Le fionga ya Honourable Mulipola. Ana Rosa Molio o Ale. Wata pena ai ina ia mwhai na whai na insurance mo company. Wha pena fo i mo ai ngā taito tasi ma tangata Samoa e tā pena ai. E meo whaalawe lawe ma whaafita uli wha pena i o no o mai. Ia ma tupu le tātou watunu. Ia ma tātou whaale tonu ai le tamau ai ngā mai se whai o le soifua malolo ina lei. Climate change la tō wia o le mea moni lama. Ua iai le swinga o le tala o le tau, i le timu, o le la e pa u, i awha pena fo i le amata o na tātou wonge le suavai. O le ua ave i a lapta inga, i le atunu ua atoa ina i a tātou taumawhai e sefe le suavai. Ofo i New Zealand nei, alo o iai ale, le alert le nā. Use the water safely and tātou whai tete ai. O tātou mai o lo whale tonu ma sioki le suavai. Ia, e se meo le awhafunu ai fualau ka valele. O la e fie whingu lisi ai ngā lai i o next door. O te whaftai i la ui e le malo. O no le vai mamau i mata upule nei. Tāpena pena atu ai, sa tātou polonga fo i ma mawhatia le atunu. E le teimina tula i mai ai ia le tele o a whā te tele. Whale velave whale natura. E le mawhai o na tātou tāu fia ma tātou iloa le teimi tupuai al mesiri. Le fo o whai whai ilo ilo. Datas and maps e mawhai e o na tātou iloa. O ngā ioinga tutupu isi o ngā sami ma isi atunu o le laulangi. E a awhia ai atumotu o le Pasifika. Ua vave o na longo mai le wa ai tau i Samoa e tā pena i ai i a le tātou utunu. Au te wha malo mwhaftai i le whainga malo ona o le silasila ma mau fo i lea tūlanga. E le ngata i lea. O le tau mwhainga lea o i ai le malo tele o Amerika. Ina ia matua susu e masa ili o ngā sami. Tusa lea ma le iwa afe maila wha atali o li o. Pe wha atawha fo i o ngā sami o le Pasifika e mese o ngā sami ia o tutuila ma manua e a awhia atuai ma o ngā sami le tua oi sami o tātou ma Samoa tūto tas ma o lo yeile talitonunga o Amerika o le whaatanga ino i lātou te eli ina masu e ina pe moa ni minerale ni aulo ni a rio a e maise fo i o le tūlanga o le swau o le kesi, o mea umana i le loto i whale. Ai maise o le tala whātai o ngā sami i le bao tātou ma Amerika Samoa. Tasi fo i le polenga o tā ua tele. Ma o tonu fo i le fionga i le lipare mia ma minsta o lo lātou
e fito I tonu iai ia mata upu nei. O le ama whaifo I ona lātou ave le fina ngalo Samoa. E te lea lea fianga o le tātou atunu. Pe a whai, o le a tātou whātanga ina Donald Trump ma le malo tele o Amerika. E whaia ia tu ai ngā susuenga. E le ngata lea a fia o le tātou ngata I whale. O le a fia foi o fi ngota o le sami o lo o mawhai o na lalango mai iai, mawhaalango lango iai a inga. E whai ia le ngata I whale ma waenga o lo o soifua le iai. The livelihood of people from the fish and seashells on the coast. Alana wingala, e tau o na tātou mata alia, matui nā tu fo I le tātou tali. E pei lava o le tali lau ave e fo I le malo tuila manua. Ena ia tāu fia ai. Ia le ngā yo inga lea le malo tele o Amerika. So manu o te whaano noa tele, I le whaalongo atu I le mele o lo tula I mai Samoa. E fusuanga mamisa o lo whaia I le vā, o tama mateine a onga o le University a Wawa le atunuu le papa I ngala. The National University of Samoa. E leo se malai lea e o iai, e whaia I ni fusuanga. Lira. Wa iai le mai a fusu, o umana tatau le lei. O inae o e whaia le talonga le nā le fusuanga. O le malai lea. O le malai o le sailinga malo le papa I ngala. Tāna nai tawhi ai le mene o le vai. Tawhi ai ma le ele mene I le taimi na tango I le tama ni milo le lima o le sau ai. Pā le vai, pā le afi. Ele mene le nā o lo saili ai, ai moise. O le to mai maanga vaa o le atunu. Ia le lai tisi le atunu iai. Whamata o le ase talitonunga. Se manu le mafu anga o nei mea. O le a fo se fo e mawhai o na. Tātou ngā lulu e whatasi e as a collective responsibility for everybody. Ai maise o le a onga o lea o lo tu I tonu o lau whanua me ele o oe maa ue ona ia ele ia le whale vai maunga ma le whale tui sa mau. Ai maise o lau I tonu ia mana tua o lea iai le papa I ngala I tonu o le tongo vai lele mo taa whapea fo I le whale vai maunga vai yala wha solo atu ilunga. I le ave ma mangiangi, ma to'o matanki. O le pui, I le sau whainga le whale tui sa mau, ma le whale vai maunga whapea fo'i ia fuata ai mese le matua I le tawhai ona. A mata mai ai o, e mo le fosi ma whanua tanu se ia o mai I maota ma malai, e sinave maulu ma to'o tua ma le papa I ngala. O le I o tālima. Lira. Au te le malama po le ale mafuanga wa lai o na whapea winga o tama matene. Po le mea ea, o la ua pa u I matua le lato tiute ma le matafa I o le o le ami o le tama ma le teine. Po le mea pa ua matua sa solo wha solo atoa ai ma mu whaafi le fuala au oina. O winga matanga o sui ona o meo tu maanga mai fafu. Ia e mai se ale tama I gadgets lea ma le device lea o le telefoni. Sau bava ai lea matau. Lo le whasoa le a tau le diva ngana fiafi toi whatalo whatoi foi le pa ia ma le malo le tātou. Turu lewa ma na vanga luenga le a tau. Ma lila. E te ilo o ia malau tō na ia nafia. E whape I mai lau tō na ia nafia le tali a tua lau siri whamunu. Ia, ole tō na ia nafi. Sa fai la ufalai pi supo a tipi ia meo le andiani ia whapea fo ile meo le kapisi fo ile la putupoto. Ai fai mala ufa alifu tamu o kae le matautia. Ia. Langa walewa tele na ufa ia le mea wai tutoa ai tua fo ile le awa manatua sa taola ile whaatoanga ma tele ele I tuai ile ano ama
Pe mai fai ama fai mai. Ia wasi sila fo i le lapo po o ku ava ia na mai nei le. Ia. E ku ava e tu ala vale fale toto. Ia. Ele na o vai le ia tu ai. Nadi. Ia. E wa vol mer na feita mai te tau no lo tu ai uma povi ma fas povi e ku mai a fa pe o le le masani tau ma fa ile matama lo meu veggies ya ai uma e fo do la nga jo le ka ngoi me yo voila au tau ma fa matama voila au fa isua ya si sila na fi a wa na fisi la ta mu fa ile ia ia matua tia e muli kuar pa ke kai la ofisile na fa ia matua ia a la ko ia fas ka mu e via tel tonu eu te sau masu mo se fa ia a mo fo ia se ka ke pu ia mai ai o le tali o le fa ofisili le ia to ele tasi se tali o le fa fita out mua ele o se fa fita out li fo o le whaafita uli ua lewa na tūla i mai tono o le tātou tunu. Peita, o le pei ua vave na sau i luma ma vave o na tātou whaasoa iai. Ona o le ua iai ia mo meo mori mau. Le winga o le tala foi lele. E lua lele ia videos. I le vai aso e tasi le na sau i luma. Ia mai o se tūlanga wha no foi lele la te vava ai atu. E toa tele atu le au tuli oso e wha te le misa. Nei lo ila tau o le tau o atu voi le vau. Ia, a tonu le tau o la tali atu whape o tau o uma o mantua. Ai longa i te whaisa ua tali e te le tai whai o whai au ia sau whana. O mai, ina o le ka mai kiki ai, so se mea kupu mai lea o ngā fusu. Fusu, ioi. A ua lavangi ko o e o au tau ma fau. Ai, a le ua nge la suisi o ko. Ia, o le talina o le whaafita uli le ia tau foi lele i lo ia ma fau foi lele iai ia wa fiena fusu anga e whai i le tātou whale whaatari pasi ia oka ka wa ai aku ngā angi le orko kele ele vea ele to tasi ia atonu atu whaatasi tangata e tau ngā lue le mata upule pe ona e siringia ia atonu e mua e tauna toe avatu umama tu o whanau ia e ui lava o teiloa masalo o le iwa sulma le iwa pasene o mātua ia o lai avele upu i tamaiti aso uma taimi uma sole wa aile a onga o lona lua antu o le tali le silia le atau atau no nisi o whanau e fou le mea lea o le sao lo tonga o le winga o le whaamtalanga atau no e nisi o alo ma whanau o le au mai e o mai malanga mai nu i tua malanga mai i le motele i sala fai manono ma apolima. I le taimi lawa o ngai i o lanto i tu ma lo ma lanto nu ma fioanga. Te lele taimi o matua le vai. Wanga nga sawa li poti le ataua. E le ai e feo lolo le me fai e le aonga. Nei lo le me fai e le matua. O mai lo la ia le i wao i le matala i fai to toa manono tanga o mea o saul tonga le ioe ia a fai fo la no fo le le tau savali o la tau ai ngal talafata ia pia po no tulalata o lona winga e le lo mai e nei a inga ie le tau savali mai le mea le tamititi le fai tonu i o lona winga la i la uia foi le o fo le fa fita le fa tai le matanga luenga o leo o le ua whaavano la tu te meo anto e tau whaafile mūle mata upu ali ato. Awa o le memo mua. E le se mata whai o i le anu matanga luenga o leo le atau ai. E ke le aku mausori ngā tū la whono tā ua. E ta tau na o le matanga luenga o leo e whai. Le sa sau whaafia le aisa lewa i tono le tātou turu. Ia atono stasilo vaenga tau la mua i le matanga luenga o leo peitai. Ona o le lanto matafa yoyo le tausi o le file mui tono le tanto tulu. Ia, e wha malo atu e le sui komisina ma le matanga aluenga. Ua wha ava noa le taimi o malo le malo.
ia wai ele ia ma se ko fio vale pe vai me se leo le ia tau tau le e na ona tutu leo le la tuta vale va pe o ia ka ko lafi ai o la tau wa ia na tau la mu ia masalo la wa le na sa fu li potile ato ia o le na taloka tu leo nis na va tu yo le ofisa leo ia talo sia wa tau su ia le ma fa o le mo le tamititi fo le leo la moto le ma fa ia ele o le me ti nga lo to le ato ai longa i loa e whanau nei. Le tau ti ngā o lato mātua e to tongi pili. O le winga na o lau tala fui le tate la ngona il tina. Ti ngā o lo taloto. Ona e le o alu ma fau o whanau nei. O lai alu lon ta mai alu tāna maumanga. Vai yaso atoa. Timu la sau wha atau le tau talo alu atu tangata whai ei e mauasinga pa utama. Ia ele ai se fai e isko inga ngau ka foi lele uma mai la ia leo le maumanga sa walu nga tai le sam ona ia ona tonga tale pili o le sau le tali pe sau le fine sau fa mai ma wele ra vano ma fa mai ma wele te e fa pupu o tois fa mtalanga le anto o le fofo le fa fita uli le o le tois fa fa ilan ami ma tua le anga i tatau ona sila fia e ma tua me ia fai ala tua lo ma na tono le university e man tua o il fa stepu ile isi la sanga fo le ola ngol tomititi a onga pe fa a wa wile a onga i o ile papa ngala mo le isi lua tau sanga pe mai al tau sanga mo ia pe a le leile finau mo wal scholarship nga i fiti pe mo wal scholarship nga i New Zealand ia pe mo fo le scholarship nga i Australia University Australia ia e pe o le tali tuna ele tasi se fo le fa fita ai tau ona toyo fanga poto a vatu nei mātua i totonu. Se i wha amala malama iai. Ia ma se i toi wha te iai ma fau ni tamiti. Ia oisi fu tamiti. O le te mua le wala tau wha iai se me wha pia. E iai la whanau. Na ona tupu ala me wha pia. Kasir kala whai aku sui a toa ala ma fau wha. Ai a wha pia toi whai lua whai tolu whai whale i a tau. Le aila o kamalanga e kaunga o mai e wha malta ulanga foileti. Ia wau te le lopo i ni hata tau wha asalanga wha penai i le whalepui samo. A wau ke whai ako kamaiki le vai kemingi, sole. Le angal mol fis, kai li ai le se kuper ka ngā le atau. E kusa meli mai a inga ye i whafo mai aska kere fong. Mai anka o fungai, mai anka se e vai. Ai a watu voi la le alofo nei a inga ye i whafo. Ia leo mai kaula mo mai lu mai fusu anga le ato e pe o sei tau ia matu dai fa fili nei e fif fa fitai lava io ta u tele foi fa pi fo i lo fina ngalo fo mo e mutua sa o le ele tasi se tali o nei me o tato fisilingia ono le mata upu tato te nau ina ia a o uida tato fa nau ma popoto e to telefo is tangata la tu tele i maua le avanoa lea. E tu lau ele ai masoli ele o le papa i ngala o le universite o le ua ngai mai ia o uina i lo lumanai. Le ala le nai la io no fo yatu. Te le i o le ngaruenga. E o fo i lava i tono a fio anga o nuu o pulenga mamalu o li i mawhai pule. Awa not only the presence of the police to be there, ele teimi le tu uaia onga malema nava o ngā ruenga. E te taupia o na iaise leo. Pe tasi pe lua, to tono lotoa, ma fafo ile mea whaatalipasi ai. Awa e wawa ai uma iai ia, ali imta mai ta i ia onga. Ile toni ngā le whaafefe ia i lato. E avea i fo i ma se tūlanga fo i le whapea ia. O le ua o mai leo, o la tu mata i tu wina, le tu ua o le onga. Ia e mana ia fo i lava, i ai fo i nisi o matua o le o toe ngā lului. E mawhai lava o na la tu ua ngā i mai, ia i se komiti ale fono whawai. Nisi pe to lua, pe to tolu, e a wai i o i le National University of Samoa. Ai mai se la tonu leo le tātou loto i whale lea. Ia sisila nele i le tele o i tu malo le tu malo o i fo i o vai maunga tasi, lua, tonu.
ia ma le fa ia la a fa pe fole mo na incentives mo na alone fo ie o nisi e o mai ia pe te to lua mai le fono fa bai e o mai fa ile nga ruenga le na wana o se manatu fo ile ai le fa ia la to wilo ai ia wingo to maiti ai mai se o lai fa fo le to ninga tangata nei to ninga le fono fa vai lo ai ele o tu wa no ina i tato o le mele o ia nei o mai tangata vai ia tato mo tato misa ie fa ia le o le aunga na o le mea na le tato mai ele ia male lo toa o le papa i ngara ngala ai tato si ia o lo o fa fonga mai wa o le mele tato tal no fa soi o le o fa tunga o manatu e fa ma ite mea ma fa tupu manatu i le fa fonga mai o le tato o tunu ui Samoa awa it takes a village to raise a child o le moanga ngana fa peritani o le na e tasi le tomo titi o le nu wa to la vai tu sape tatele a inga au vai o mala wa mio i tai e ke o po i o mena sa fo isi to ina mo lo mato ya so na umala ia le na ela vea ida ai fa mai lo ma fo isi di lo le alu ma ko ai nga le fia filingi walu yo le falo le faife sulu lo le falo le faife ke ia le wo fo si fo la o nga sa po la o nga le faife ai le yo ke me fai e a fo o le si tu langa li ato apa uale ulo le sa mala i le fao o le winga la tala foi le tu sa o ye le fa salanga ya ila tu ye faia le sauninga le ma solinga tu la fono ia ma le usta ia inga o le avano le a onga tel tonu mai o ele ya tu no ele sta miti foi le wai e pe ila o ta tu ni tu puni le pe fe ya i le fana Iana ami maila ia le pulea o nga male mal komiti foi le fa tonu le onga ia ngoka la kule peile o ka ikaspanka i lumor ngale ile fon tanga le la fa ia fa malau mai le ola ka mai ma ia ngoka finga o foi le ka ik ile fa penga i o le mako fa le fa mai ia fa longo maila oi e kuai e saur cars furu le onga makara for vat ia a kalma lo longa ngale ai me ai iska mai le winga ola o fam talanga le anto pe ele o no tala fianga ia le tu ia le fa salanga le tamititi ia matu watu ia na matua ina ia awaila nei to fa ta mala matua e uia ele o se sala matua ia ai pangalia ia le io ila to ia pe elima taitaina le olanga le tamititi pe alu tu mala e lua me eu te mafau ia e tau na tuli te mai titi pe suspend mawhaia sana community service mo i lawa lautala a wau te whaia tule ia tau o lawe whak a kūkambanga markanga la pisi voi le kaulanga e masias e le koe fia ngo o il koe Fai le lei male tō ningo la wali ia pe o la wanga ia o kail ka la o le la pisi ba fai le community service fai malo tō ninga ke usu mai ngi fai ma malu ma ave ma la wako ngore ai ele ko e ku ko ia le olenga a usu ka me kir kai ia ngoi fole ka la le wali ia ngi ka la a ko a le loko a ai mishara lu mo mele o so ko ka ba ina ia tau tilo ye tilo uma ye tanga le wingo le tal ele o se me vule le tamo fa fa masis ai o se awala ina ia o ni tu pure me fa pe ale ata ia wa fo o le tau so le malosi male tupulanga tala vau le taimile na e o so fo mo fi fa kinge mo fi fa ka ko ala tilo tu e tele ia wa le e fa fi poco e vale a wa le e a fo e ka la pisi mo le ka la le yo na me na la ma de fa longo mo ia pulengo a onga e se ia tatu le papa ngala mo le university a tonu e tau ni ai ia se awa angu safo ni matu le o mai so e to tutuli lu mo le pule ma le committee fa foi o amionga ta wo lo a tupulanga televo ma li imto mai ta ia le na fa fta yo le wa au baba ia tuan lela e fe lolo ale
le to telo I lātou le na arrest mai matau fie le leo I le lātou wosa fa inga e pu e tolu sfulu ma le tasi I lātou e le anu I lalo li whainu mea tātou wari le iatou ia mai o isi voi tangata sa au tale ma fau ina ono apia meni o lātou wata I lunga o nei mea o le mea lana e tau mai ia te au lava ia li le iatou e le ia ko ke sa ora wari ia le ka ke koko e whakasi ala e lo ke whaia le mea le se mai au vai tu le lisi mahata o tangata ina sawai e o mai ei ata o ni tamai ta I tala vau au le tele ai matua lau I loa lava ia Samoa ato I lunga upenga ta whai langi o le wiganda o le tala voi le tate ofu tate ofu pe ia ka ilo ia ai tate masani le ifo ilisi ia o whapela te tala o I talo whai a whai la o le mea le o tu nei pepese ma se siva ia ma fia te wawa e se siva tua ia mata maiti fo ia o lai le wha sisi ngā fua lena se mawai atu nei ia le whaina wha fia inis ia na tapu e mai nei so le a le o tu ai ngā yo inga la le whai tua mai I tua mai o le real person ma le tangata moni a le sau e tu I luma I ma pese ma whaile whatita inga I le tunu ma whanau o le tunu a lea la o tātou wawa ai e tunu I ai au tantono se whatita inga sili o na vai ma le mata ngā ma le tau valea o tātou le lola ia o lisi meo o ta le tantono po I sa o I le iyo alai te tata tala noa wha le leia tua I ai, alai tala noa mai fwole tangata, ai matua lilo yo mawhauwhaunga. O ka se kanga isa le nae. O isi me masani ona loa I le tangata o tango fia le mele. I ata ti whanga eu te matamata I le atau. Hai, ia aka wawa ia koe I mea e sau I lunga o lipoti. Ia taitaia, a whai o stangata te māsani le leia. Tala noa wha fia we e māsani o naui. A whai e i tangata, e te tala noa atu. Ai e sea le larolangi la wakalangoa mai ei. E le ngata I le nā, ua tu anu so. Tu anu so o vo I le le ilunga o le mutia po ngā whea lava nei te lua tutu e ono ta wha pele, ka le lopo le arko I ngā mai le mawarka ka le ae pe o le. E pe o nei masalonga na. Ia, malisi atu la ngā li atau. Wa amata na fole fōlinga. Wa amata na sui fōlinga. Foi e lo fōlinga la le lei sai ai. Wa amata na pe wakau liwa iku. Marikanga ka foi le ila taita mai tau ti. Oro ta wha pele. Pe te mea tu I mata foi pe la ta oso mai fa foi ai. E pe or kūlanga ngā wakakau fefe wha pese iku. Ioi, ai whaatata la whunga tūlanga lea le atau. Au te loe to te lele malo le turu. Olo o la tau sila fia. Nisi o wo. Ma nisi fo yo tau ainga. Wa a matau na tupu ai le mele. Masalo le lusful tau sanga talu ai le atau. Ele ni me wha penda tupu I Samoa. Ma au te loa. Sa a mata mai le lusful tau sanga mon tupu. Ai na whai maali e mai lava. Whai maali e mai lava. Se ia o lava ina wale o toe mawhai o na toe nā tia ma tinei ale mta o pua o tele le mea ia o vai fo istangata e o a pe vai atu fo le o pe o lusi a toa ia me io meu fao fo isa fa mau i o vai ia wo ara o si o te masan te tele e o ama tu feanu fo le Toi a whanu mai a te oe a la e te pula Ai a tonu si tu. Ata no mai a oe a sen me le pula i. Ai a tonu si tu le a tau tailo ia la tau ia le wapu e ina ne leo. A tonu o ia nisi la tau te leo whao ngā ina. Ia wā o le talamonia ia le a tau. E sili atu tupe mawal tangata le na te whaatawina na te leo whao ngā ina le aisi. Nei lo tangata ia la tau te whao ngā ina. Uso ka ngaka e okia I le vālea. O le au whaakau. O le ka ngaka la lea ngā o le whaakau a pe kūlei. O le ka miliongi a ngā wa. O le wha mai
Ye le ngi me ka ilo ye. Ka ke fa longo wa fa me yo me ka pepa ka se lau ka la, me ka lua se lau fa so longa. Ia o ila ka kala le fi fa kupe va ve le ko nga. Ia ila ita mai pepa na. E te fa peni pe o le lima tusi le. O le pepa se lau na po le se lau lua se fu. Sol. Ia. Wo tilo ia I me maua fo le wa alu tangata ai tia I le me ina wa vave ona tau no leo. So le ta fe ia va vitai le tu. Tatu te le o a fie nei mea. O la va si fang vai lima le nale. E ki fai malua misai malo makua mo. Ia wai o na me le ava malo si ai ba tala no ai fo I le ia to. Ia nga umakua nginga lo wala mai kai au pi ki nga pi ko kasi foi le lo e halanga keling fa pe nga o ka ko lango ki nga pi kasi o nga ile o sa ku pe nga ka wela o malo si ai o le nga engu pamu nga po le ala ona e pe mo wala me na le fo le tau ni diva le tai au fo le ai e o tato masani e tato ia ele alu oi se tupe sa fai foi ale pulu ale matou a inga ele tino tau sanga na ma ai atu al matou to ina was ta mai to ina ai fai la ka loni te tino papini ia ale o mai o fanga pusi a fo ele leo e mai e fo e fa le angal pulu ia na la tala ole ia o matou to ina so alo ai puna tele no I tono pulu ka ele pulu ia mai lo leo ia to yo fe mai ia fe mai kala so ia ko vai le o fa le angal pulu o se fanga o ka ele ia na to yo leo e o so e fa fo to ina fe mai yo ngele vai mama ingul ko pulu ale lo le o man ka ele ke le mo ai ko alo kongu ia ole mali ole na to ina I lo uma tangata ia wala e fa le mato pulu e se le mantua foi sai le pulu sa fa ina ia le mangoto mari e tuli mai la mato te o va pe le la va o so yo ale lo le si anko foi le pulu yo na la no foi le pulu o le pulu pasio o le pulu masali voi le ai va ai e fa o le o le pi ma le si o le pulu la te fa tau e mana tu sa lusu sene le tau o le famu na vai te mi alu wa o si mai sau le tala ava pe te inu le e lua o fangu e le lo se me fa solo mai fa pe na le pi ma le si i se il mali o wingo o to ina ia so ma le me ale wo ma tata no o mea ia na masani i tato ia na i tato pulu ma pe na sa fai ai le ia nisi na feoti ma mama i sa o ai fai ngā ruenga ma fai whaato anga mau mai ai o le meleo au te fai atu ona ua tupe vave ia ma ua whape nā ona le ai se control I le atunu ua atua ia ma ua whainga tā lava ona ai le tato responsibility e ai fo I le awala e mawhai ona tāu fia ai ia le tūlanga lea ona mea moni lea I ele temili nei ma lo o masa salonga na e ai tangata mawalulunga la tutu whape nei ma la lafi lunga I nisi foi ne o lātou whao ngā ina ne tūlanga o tofi mawalulunga ia te musu e whao tala I ekalesia ne ia vea foi nisi o ekalesia o ni tangata whātua ina a o lo tau wala mai ai ni whainga whano no whapea ia o te whātua uia alofa I tupulanga o le kalesia ma tupulanga o le nuua o le oa I tonu o le loto I whale I le tala whātai ma le taulanga o le pōlenga le iai o le o atu o le mata upu I tua I tupulanga o lalo vawa o nuu mafio anga I tua ai le ngatai le nā le I atau e le se tatu o nanga sosonia I lātou I a fia ma faufau rehabilitation ma le soifua ma loloina I fuala au ni tati ai nei New Zealand ma Australia ma isia tunu o lai tele le tamau ainga ia ma o la foi I vaenga e mawaisi na sosoani a lo no winga tatou le ia tau na fa seva ko la volkanga ia ka ilo ye pole asa vai fo e fai e la toa inga pe alua ku va pe ngai fa ia wa sisila ia
fonga mua. Ila li poti il soifua malolo ina lai. E sili atu le 5 se lau tangata e ave i vai yaso te tasi ile no fonga fo ile sa faile tala tulo le upu e toi ta fape ole fale o tangata le ini mafau fau o le fale vale. Sa fape nao na tau. Ai tango lai fika ile 5 mon tupu tangata e ave i lunga. Ona ua fale tontonu o lato mafau fau ona fala au fasaina. E umai fale masina wa lua se lau tangata inunga. E sa o lele. Fa fefea la ona fatu langa. Le me fai eini a o onga poni seminar, rehabilitation programs, ma mea fapena. Ia wa, o le meo so se tuainga me e o fapena. Tangata nei fai ngofio ni pongi sao lakto mafau fau. Latu te le lofo i fai unga. Latu te fai La tu te le toi loa fo i fefefe i le tūlanga o le whaao o ni manu o i stangata, whao ngā ina o ni a upenga, ia, ma tūlanga le mana o mia whapena. And o tangata nei ele uwha Peretania fo le, unpredictable. Maari ila. Te ia o sau, ai pe yeise me sasielo no mawhawhau i se tamai titi lai titi o so tātali. Ai tango tua kikinga lo markamai kiki. Le to ia ma se kea fo le. O ko kai le male pelepe ma le maso fa sofa o tato va fa fenga ia mo tato ainga ma mafo fonga o tangata fa pene. E pe ole fa te tenga nga tale na le temini ona ele o ia se me ele o ia o nga fa pito. Ia mani vaila a umani metotia fo le e tau so soani ai ile taimi ua a fiel tangata tua nga mele ia wai I tele o me ia ka ke vai aku ye. A fa pe o tangata foi le wa makua le ma fa yo tu ua le ato. E uma bea o ngala na tu fat. Ia na fa solo tu i lo le ngau. Ia a ngau ila e fa si me ro se si la ngau inga. Ia e tu lua le ola ma le oti. Ia pe na foi o lona ia fa o lo le oti se tangata ina ia fa o se me to tino. Fa mari e na i le mana onga le. A wole ma fa yo na fa. Ia tālu si ia, o le awawhe ona maua tangata ia awina atu le meiti ia. E ka ke whai ako le ngā kala le koe whai mai maloka mawhau le i atau, o ka se whainga tā. Le angai le ma whainga pekolo a koa e leo o tātou ngā taifale. Ia wai e alo masalonga le i atau, o i ngā taifale o le tātou uturu. Lesi au ala wawele le ofi e tuaia o loa whaasa inane, I to tonu o le tātou uturu. A wafo i o le tātou vai vaale na ma le vai vasa le vau tuila ma manua ma tātou. Ai tino mai le atu ale pata ai le leile tala le tātou. Titi ai lo atu ia. Ia maunga o le si tū le alo reanga i le one. O I foi. Ma malo losi me o va a maulu tamai va a maulu fo le faua tangata. Malo losi foi va a pau. I re ai ma sisi mel nai ta o te lele iai pe o tato Coast Guard fo lele va ai feo ai pe le vale. Ia o iai drones wala po drones o ma drop me ala fai tau lai read vo lungo data. Po fele o nga sami lai palasi iai le mea. Ono atu la ia le o lesi au fangota i le fa pela o le Faiva. I ngā tai anu leo foi le mo se fa te inga. I le vale o le atu ali pata ma foi ma tuile manua. Ia o fa to ulu ina ia ni me ni afifi ma me fa pena. Ia tate popole o to inga awala o ma se ma poto o matanga te fa awala. Ina ia o mai le me I tono tatu talafa taima malo tatu tunu. Au yo lea, ono o le tātou taimi. Malo. Whafte yatu malo le whasoa. Tai. Lenga whangamua. Tai. Ia tonu fo I e whai maoso. Masau moria le whafonga mai le atunu. Ai maise o tātou te itai Samoa le pulenga malu alim whai pule. O whai a onga. Papena fo ia le tūlanga o le tātou pulenga le universite o le papa I ngala. Ia ma le tō tele o le tūpulanga televau. Ai au nei ngola o sau koko masta. Vai sole nei mo il pensionata. Mamtina matu o tūsi sile le whaingofi. Ke lua reko e kuri whakari o li o mase o ngā poro poko koi koko foi lele. Ai ngari kongi aro kamai kongo lau ti. Tu e male vai vevela. Saveu, whasuka, tau mafa, a wefi ai pen koko, ta tala le atu.
ulu ia le pen koko ia le nali a fonga mua malo mana o so koko master wala au ia le tātou nai tua tonu lava o le tap.cocomaster.com ia na mana au le atou savea ile o lua tasi lua iwa fafi tu iwa lua fitu le tātou vai o le ola mana umbia te le oile vai o le ola ma le vai avoka le taimi o lea e matua matautia le malulu ia mala au le o lua tasi lua iwa fa fitu iwa lua fitu latu save vatu lau vai o le ola lone na anga ia nei ole i le tātou a Maketis Futolu Lappington Road i na i Otaro lo iai le fionga atuala ta wata pautino ma le faletua i apeka anga ia nei ole luas fulmalua Templeton Place e Glendon Manurewa lo iai ia le tamaitai ia nive malia ma Marietta ia maua ina lau vai o le ola a fataro fatu lau fionga Samoa ma ki teo ma le faletua ia Liz ia o pule na o le tātou Manhattan Convention Center ia ma le tātou tuisa mau catering and tuisa mau barbecue ia o wal melu ia o tātou lava o loa mai Samoa o loa na o loa o tau mawhai e whaalo tutele o tātou tangata o e whatau ia e le ngatele nao le tātou Tasi Market o le tātou whale o loa i o le Grand Market i Triangle Road nau e fwoi nama le tātou koko masta whataro whatu tina ia Telesia ia whapea fwoi le sunga ia Fingota Taniel ia o i lātou na o lātou whioa i e tufa le tātou koko masta o nisi o whale o loa o lo o ua iai le masani o whai ngoi nātu i ate oi ia lo whamai le tua mai lua tusa so tātou manuia anga li le tua i ngā luenga tau whamai o le nei a fiafi o le malanga fo i ai lātou ua mai a ngā luenga ia mai lātou ua tāpena i whai i le sifi pō i le fiafi nei tamam tina mātutua o le atunu le whaangaloina o tau tina matua i atapu tea tui alii whapea fwoi le tamam matua i atui alii sofa ia masio lua iga ma le whanau takapuna North Shore ala whātule i ataua savea mo o lua le ataua i Meline ma ita o te mai waite le talu i la lo i Hamiltone manai o tātou a inga uma o lo i Hamiltone mo Tokoroa ala lo whātuse o manu ma le ataua mo o tō umalawa whailoa i le aso a tai au i le lofa ma le anga lei o le atua mo le temi nei lofa tele mo e tufa le tātou proklama i lunga le Facebook ma le tātou YouTube channel mana tua toe lua ava yaso leo lo toe o le au nanga le ataua savea i lunga le Radio Samoa tātou se e loa i leisi fo i fola ia awa le tala tau longo ia ma tātou wheloa i e pea i luma o le atua i lunga o ngalu ma peau o le ea nisi fo i maenga o le atotofi iai ria tele nei a fiafi soifua ma ia manuia o le ese tātou po funeral directors o se fale maliu Samoa o le tali fo i lea o taimi